Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Igana-abiri okushabira Yerusaalemu obusingye. Nkashemererwa kuba ngambiire ngu tugyende omu nju ya Mukama. Iwe Yerusaalemu, ebigyere byaitu byemereire omu marembo gaawe. Iwe Yerusaalemu, eyayombekirwe nk'orurembo rukwatiine, ei enganda ziinamuka, nizo nganda za Mukama, kuba eky'okuhamya ahari Isirayiri n'okusiima izina rya Mukama. Ahakuba niyo baatiire ebitebe by'okucweraho emanja, nibyo bitebe by'obugabe eby'enju ya Dawudi. Mushabire Yerusaalemu obusingye, abarikukunda baryagoogyera. Obusingye bugume omunda y'orugo rwawe n'omu bikaari byawe habemu omugisha. Ahabwa beene waitu na bagyenzi bangye ningira nti obusingye bugume omuri iwe. Ahabw'enju ya Mukama Ruhanga waitu ndyateeraho kusherura oku ndabaase kukukorera gye.